nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Enggak apa. Salaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ananda Haji Abdul Jawad, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada putri saya yang bernama Ajeng Wulan Rahayu dengan mas kawin perhiasan emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ajeng Wulan Rahayu binti Anna Supriyatna dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi bi adadi ma fi ilmik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Allahumma barik baina Haji Abdul Jawad wa baina Ajeng Wulan Rahayu wa jama'a bainahuma bi khair waj'al bainahuma mawaddatan wa rahmatan warzuq lahuma naslan sholihan nafi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha wa kama alafta baina Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa'na al bala wal waba wal ghala wat taun wal fitana wal mihana wal humum wal gumum wal kurub wal ahzan wasada ida wasarul ada imala yaksibuhu gairu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah akad nikah sudah selesai lancar, mudah-mudahan membawa barokah. Kedua mempelai mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, membawa kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Karena rumah tangga itu sunnah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sudah menjanjikan bahwa ya, niat karena Allah maka akan dimudahkan segalanya. Juga kata Nabi, tajawwajun nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Kawinlah oleh kamu sekalian istri, karena istri itu akan mendatangkan harta. Jadi kalau istilah Sunda moal aya nu beunghar bubujangan, geus rumah tangga mah da insyaallah dangaran lagi saeutik imah tangganya naik-naik, tidak mimiti tegaduh nanaon. Jadi aya pakaya saalit-saalit kaduh bumi kaditu nama sareng sagala rupinya, kaduh katurunan anu soleh sareng solehah utami nama. Nah gitu, jadi ngiring doa insyaallah pusadana oge didoakeun ku keluarga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sofri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yaktahu kauli amal banu saparantosna manjatkeun puja sinaran puji ka Allah Subhanahu wa taala mugi rahmat sareng salam dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwa ka kulawargina ka para sahabatna oge ka umatna anu mika cinta ka mantenna anu mudah-mudahan kalebet urang sadaya amin ya robbal alamin. Sumangga para warga sadayana nyaeta ada Sunda cenah sawer boh pilih silung laguna atanapi lepas harta katana mungkin hatur ka para warga sadayana ralus nyelang pihak mereka sadaya nu sarali siang tali paranti nyumponan kawanitaan turut kalur nini aki sudah bikin gambaran silo kadiri hayang selamat diri di dunia ukur ngumbara pepede sing repe rapi salembur kacai jadi salewi kadisa kuat pakait ulah tingkah balilahan ngarepuna jadi hiji hiji jadi dulur sadaya mahlutina Gusti nyambung kabaran adalkeun hariri abdi ka ibu sareng karamanyai nanaga samaha suci agung cukup pembungan dan kempar pangaksami wereh ayana sing kuring nyawer anu pangantenan nyanggakeun mugi
pun kana manahi manawi ayadu lahir batin geus teh masing prihatin aya nu mimpin acara sing tigin geus kumawan si karaka baheula istirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting pecah sampai pecah. Lempet banan aja. Lempet banan. Satu lagi. Nah, Tidak foto dulu nanti. Pelan-pelan aja mau dipoto dulu, mau diabadikan dulu. Oh, nah, paling dia. Foto nah, jalan. Aun kita apa gemetar? Ada di sini harus. Oh, silokannya jadi pulang kerja itu harus dibersihkan. Jangan banyak. supaya rumah tangga tersarat. Tempo jangan ambil keputusan cepat-cepat, harus pikir-pikirkan dulu. Sampai patah kan Semuanya. ya, sampai patah. Jadi kalau pada rumah tangga ini harus dipikirkan dulu, ambil keputusan tuh. Nah, Dibuat ini jadi ada satu ya. nah ini Apa tuh? Cair. sampai dipecahin. Cair bareng-bareng. Pegang dulu ke atas ke bawah gitu ya. Jadi pertimbangannya harus matang berdua gitu. Sebelum memutuskan tuh. Ke bawah. Kalau kira-kira sudah bareng-bareng, baru kesukaan. Dengan berapa terserah, 3 digoyang-goyang dulu. Jadi kalau ngambil keputusan itu harus dipikirkan matang-matang dulu. Gitu. Awas. Ini silokannya. Aku hitung 1, 2 gitu ya. Pecahin ke bawah. Pecahin ke bawah. 1, 2, 3 play. Nah, Salim. Salim. Cium. Foto. Foto. Gak apa-apa udah jadi suami.